Hai menaza hagima izai hai menaza Zeme man saga klum dele izai yawang riamna namai kzingkiu zikre zeme ngeuting kumchangna jang kai kchum summa higi ge de reguman sa Zeme ko gana hai mena hangge liagai dera dele Zaina Northeast State Nagaland ge railang ba first sessions of 14 Nagaland Legislative Assembly mene panui tar meze wang dara ba kzingkiu zing kai tingkum chama jang kai kchumai de zaina teu chu gu dele je ka chule zai Nagaland go governor Naga ne sanne sa ja wang dara ba kzingkiu zing kai tingkum chama jang kai kchum tingchon cha squeeze minute himre hi de zaina Nagaland Legislative Assembly hall Kohima gane first sessions of the 14 Nagaland Legislative Assembly me ngau hadaw gulay zakachuli Zaina Assam ge High School Living Certificate HSLC class kreme bogu General Science subject lia pebje likte peblam ge GP Singh de Director General of Police DGP Assam ne saje psui temra mene ai Assam ge HSLC class kreme bogu General Science subject je question paper lia pet likte peblam ge ne pebam ke cham begene mina hang kai ka nam je chuna nimne le je kachuli zai DGP GP Singh ne saje Assam ge ai General Science subject question paper likte za lia peblam ge ne nimram je Guwahati ge ne North Lakhimpur ge ne Dhimaji ge ne Sadia ge ne Dibrugarh ge ne zai Timsukia ge ne le je kachuli zai chuna question paper leak peblam ge ne mina hang kai kana nimwang di me bo je pse hindi ligum je panui perege ke sabe pegule je kachuli zai chiruna mag je question paper leak peblam ge ne chuna nim kamak zeba meramzdu nim kam rahangya te gule je kachuli pchai ge ta te meramzdu Zaina Nagaland ge government ta temer me employees of the state government zai confederations of all Nagaland state service employees association CANSSEA menen znai kzingkeu zikre zma dai ting kumchama jang kai chum dammai ge all pension scheme OPS benai national pension scheme NPS pe rahange demand te je ki je protest te le je sali zai Nagaland ge I government ta temer me nationwide protest te je civil secretariat Kohima gari impui kiramge protest te dele je ka chedle za I nation protest te all India state government employees federation AISGEF bnai central government employees and workers CGEW mane kugai beje protest te ko le je ka chele zaina chi protest te ge journalist msoga CANSSEA gu president Dr. Ilang ne saja CANSSEA mne PZ focus tebza national pension scheme le je kachule zaina chuna employees me mina chang hadaire mela le je kachule chipo jigine pnuine chi protest tebge demand tebze NPS national pension scheme je lutora hangele je sali chipo jigine Dr. Ilang ne saja NPS national pension scheme je lutolo je tingti bambe all pension scheme je pedai lo je kachudile za chirana mang je kacharang kang je ndaige tatkai ni me pnuya chimele khana pnui hange pension tingti ngau je bambe all pension scheme je ngora hange nangule je kachudile zaina Dr. Ilang ne sa je one nation ketina one pensions du kedrale je kachudile chizine haimana hare je tate me employees me hange kanje bele je kachule za government ne aje repeal te de makta ne pnuya sauma kule je kachule zaina Maharashtra state gidu I pension ka chibe national pension scheme je lutolu je tingti da tingbambe all pension scheme je peidai rahangne government ta te me employees me mina lakreus naria me wangje indefinite strike te dele je du ka chedele zaina Manipur ge Manipuri culture Manipuri hazad magu hakwo za hapai nirme te ta tu mi ka sangme zai tein to mi ka sangme mina hangkai te sed ma hange hato hi pe dele je ka chule zaina chige Manipuri culture promote te bugu hato hi pe bize ta tibeting kum chama jang kai ket kum gule je ka chudele zai category sro gule je ka chule zaina chige Manipuri culture promote te bugu Manipur state kala academy MSKA je mina hangkai te sed ma hange hato hi Maharaj Gandhra Kirti Auditorium Impal ge tatibe mama ge Manipur gu governor Anusuya Ulki ne pegai dele je ka chule
Zai Pakistan country ge tati bepe former prime minister Imran Khan je police maramene nim rahange peki lambe raigari teiluze wangdele je kachuli zai senior Islamabad police ne saje police maramene Pakistan go former prime minister Imran Khan je peki lam wang changje nim rahange teudele je sali zai Odisha state forest minister ne saje Odisha state ge tinkum kumkre lunge hapopui 11 haisna je rekt se zemadai chai changdele je kachudele zai ne Odisha state forest minister PK Amar ne Odisha assembly ge saje Odisha state ge tinkum kumkre lunge hapopui 11 pui haisna je rekt se zemadai chai bje pgimlu ne mene rehu kai je de chet bebanai electricity karane punje sote je de chet be jai nam kangu environment jai climate je ka lei blam gene chai bele je kachuli Then Assam go assembly ne saje Himanta Biswa Sharma ne Assam go chief minister te tibeting kumchang na jeng kaiket kape kege teugaida dige Assam ge public civilian meze police mene kapche jai de che changdi be mina hang rak srug je srug jai ka hazame mina hang hai ke je ringute sen mele je ka chudling zaina aipo lam ge AIUDF MLA Asraful Hussain ne sam ne ga be je Assam go chief minister ne saje te tibeting kumchang na jeng kaiket kape ke ji kreugene nai kumting changna jang kai ke chum kana ke jing kai te se dia changai da diga Assam ge police manai public gymnasium me jai tak siate me gun fight ka rai bigine mina hang him re binge me chai jai mina hang kreu kana me ka jam lei je cheu jai chirin ma jai mina hang kai srong me chai jai mina hang hai ke je hadai srong me du ka jam de lei je ka chedile police manai puni ka ge ka rai bigine Zaine Tamil Nadu Coimbatore ge tetibek jingkeu jikre kuna thingkum chana jang kai ke chumai ge Tamilian mene Bihar migrant worker Bihari mata temra meze dekle bi jigene Tamil Nadu gu police ne mina hangmadai meze nimdele je ka chedile jachige mina hang naza Hindu Munani group me kole je sale Zaine Tamil Nadu gu police ne saje Bihar migrant worker Bihari me chi Coimbatore Tamil Nadu ge mata teme mina hangmadai meze Tamil mene dekakle bro ge mina hang naza Zawsa kamne ko le je ka chudle zai chuna chi mina hangmadai mize police mene nimnu jak bang ki ge kaila le je ka chudle Zane Delhi gu minister Manish Sisodia je India ram gu government ne nimnu jak bang ki jail langto ni bchange Delhi gu chief minister Arvind Kejriwal ne saje country gu prime minister teura le design ga chining chinglam ge is educated rahange nang le je ka chudile zai country gu prime minister ne educated le design na country ge chining chinglam education je paton dai ki dime ka chebe chigule je ka chudile ai gena na mike jingke ji kreu jeming tinkum chang na jang kai ke sum mai gi ge de regu man sal loi gai de lei pi gai jang king gai ni mle ni je to de lei